sheekotiin barsiiftu kunis mana taa'ee akka bomba bishaaniitti manannatti olaa darbanii qofa osoo hin ta'in sheekotiin bomba bishaanii olaa duratti laxxafatan sanii miti hagabbahanii jiirkaana jala kaayan namni kunis wati qollee ta'u gabbee sosso'ee waa barachuudha. obboleeyyan kiyya kan islaamaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa aayaata hoggu takkallee hin jijjiiramne keeysatti walanas'alanna alladhiina ursila ilayhim walanas'alanna almursaliina nuun jaa ambiyootaas niin gaafadha sheekootii niin gaafadha imaamotii niin gaafadha du'aata niin gaafadha warra isaan jala deemu jirullee niin gaafadha nuun jee hisbii taa'u jirtuu siniin gaafadha maaliif hin qareynaa jedhee maaliif olomaan dhageenaa jedhee ulamaa sheekootii fi imaamootiis maa naman qaraasisinaa jeetiin gaafadhaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa akkana jaa lidaa gartee kanaaf obboleeyyan kiyya gizeen nuti keessa jirru addunyaa duguuggaa keessa jirra gizee boruu keessa jirra gizee nabiin alayhi salaatu wassalaami aakhiru zamaan inna diina bada diiniin yoggaa eegalame gariiba nama tokkoon eegalame wasaya'uudu gariiba gana tokkeeyfamuu jiraat diiniin keeysumummaan eegalame keessummummat deebi'a faxuubaa lilgurabaa warra yeroo diin keessummaawe diin keessummaan raabaase jannataa jiraaf jaan nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam kana dhuguma jirru walii osoo haasoyinee bakka kana afaanee nutti tol haasawedduun na dura haasoon awwanniniin bakka kana isiniidhaam diin jechuun quraana jechuun jecha nabii keenya alayhi salaatu wassalaam jechuun dhiyana ru'iiti dhiyana qoonqoo ru'iiti akkamitti huccuu uffanna akkamitti qoonqoo nyaanna akkamitti teenya akkamitti rafna akkamitti kaana akkamitti dalaganna akkamitti nama dalaysiifna wanni jaamu harraa tokkoffaa nama ana haysin dura ejuhan diin jechuun quraana mana fannifatanii duratti guyyaa quraantuudhaa fuudhanii fannifatanii deeman tokko imaamaa qaqaan fittee wajji quraantuu yaamaa jaan guyyaa wadaajaa ajzaa jaanii jira maziida ajzaaz maziidaa fidaa jaanii haqaraan quraanni waasaniif hin dhufne quraanni wafii rasuulillaahi uswatun hasana liman kaana yarjullah walyawma alaakhir ergaa rabbii jala deemaayi ergaa rabbii keessa hidhannoo isinii jira nuun jee rabbiin amma fagoo hin deemu namni bakkattii kana jiru laata qaamni kiyya kun uffannii anammoo uffadhee jiru kun akka shari'aan jettettiin uffadhee jira taak haasawniin amma harma keessan nama haasawu jiru kun shari'aa wal madaala nama eega harma dhufe haala hamaa arraba nama tuqeetiitu jira nama arrabaan nama tuqu bakka khayriidhaa fi bakka kana dhufe immoo haala ammaatee teessumu mataa'u keessatti qoonqoo ganama kana kayogguuniif nyaatu bitaachaan abarsee dhufee jira kaaraan faxaree dhufee jira kaarkaan nama tuqee dhufee jira dhiiraa dhalaa wal tuqitee dhuftee jira wal tuquu eeguun jiru harkaan ajnabiyyii musaafahaa ka godhe kayija isaatii waa balleeysee dhufee jira harkaan waa balleeyse kanaaf animma qaala allahu ta'aalaa qaala rasuulullaahi sallallahu alaihi wasallamii keeysa osoo deemuun ta'in dhaamsa olomaa'iin gurguddaan dhaammatan as baanee waa haa barannu dargaggeeysi keenya naggaadeen teenya manguddoon teenya ka qotatee bulu ka naggadatee bulu za'aa takka qoonnee olomaa'ii biraa mul'achuudha qabna qara'uudhaaf shamarran keenya barataan keenyaa fi barsiisaan keenya hojjetaan mootummaatiis quraana irraan guddatu quraana jala jiraa gad dhufee
quraana qara'uudha qabaa barachuu qaba. Bultiin mana keenyaa yoo nuti diin hin beeyne, yoo haati mana keenyaa diin hin beeyne, bultiin mana keenyaa bultii faca'aa je'anii ilmaan karaa diin malee guddan. Haati teenya haati manaa diin hin qabu, kuni diin hin qabu. Akkanumatti osoo hin ta'in nuti masaanuu qabna. Na dhageessanii hambiyyo ummata na dhageessanii. Namni waa qabu, barnoota qabu, addunyaa qabu, namni akka qabu haasidaatiitu itti hoddommaatu. Amantaan teenyatuun amantaa haasida hoddommaatu. Nuti kun nama haasida hoddommaatu. Firaqa adda addaatiitu gartee nu bitamaa jira. Maallaqaanii nu bitamaa jira. Maallaqa waatti kannaniiti diin kana dabsii himi jaaniin. Wanni dhage wanni walii galuu qabnu nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam bee muqaddimaa muslim keeysat aakhiru zamaan namaatiitu ol ka'ee qaala allahu ta'aalaa qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam nama ju'uu dhufa jaan kan namni taa'u kun hundinuu siboo namticha kana arkee huma fakkaadha eessattiin arge shayxaanni nama sawwaramee as ba'ee qaala allahu ta'aalaa gaafa jaanii dhufa jaan. Ammas bakka birootti sunan Abii Daawud keessatti namuma lafzii quraanaa qara'ee gabbuuseetu sibboo ani quraana 30 lafzii buuse. Maaliif ummanni na jala deemuu didan? Waan haaree takkaan as baase jee waan haaree takka as baasee sanirra nama ofuun dhufaa jaa. Kanaaf joolleen teenya tan shamarranii, joolleen teenya qeeroon, manguddoon teenyaa fi qancarri keenya olomaa birattichi siinee akkayyatti Oromoon ni dhageessanii gandaan ni dhageessanii jechuun eenyu waan dhibeese Oromoon akkiyyaan namni lamaan wal qaanfate ilmoo walirraan dhalchiifnee jaan matuma intalti mana kana seenuutiin adda jiraannaan ilmoon dhuftu hin jirtu. Yoo sheekha bira dhufan malee ilmiin hin jirtu. Sheekha biratti haa dhiyaannu sheeyninis gabbee qara'aa haa jiru. Imaamootiin ganda keessa jirtu imaama niqaa qara'uu qofa ta'uu hin qabu. Imaama khutbaa guyyaa jummaa yaa uusiikum bitaqwallaahi wa binafsi bu'ee jirra. Aquulu qawli haazaa fastami'u. Hangana shayni ganti qabu isinirraan kaa'imoowwan akkanumaami guyyaa niqaa qara'u sheekha yaamne khutbaa guyyaa jummaa qaree khatmiin isiinuu hin jirti taaliilli hin jirti buruja naatti ilaali intalaan fuudhaan hin jirti maqaa naabaasiin hin jirti manaan jaaruu deemaa biyyee tana naalaaliin hin jiru waatuna duraa badee naalaaliin kitaabarra hin jirtu waa hunda qara'inee finne kamiin nu hafe qofa niqaa godhuudhaa fi khutbaa jummaa qofaan nu hafe moo akka namoo kami gandaan laayyoo waan hin jirre dubbadheese akka warraa diraatitti nuu qabuu dhiisa tuni sirrii miti umajaa namni nama tokko gorsiisiisinu mataa okanaaban nama sirrii malee deemu sirri jettanii hunganaa borooduu malee maal godha gantinuu wir sirri naan jee gantinuu sirri naan jee akka inni hin barbaachisu barnootatti asaa deebinu waan reefu isheen keenya ishee maamawwatti qotu qeesaan dubartiin islaamaa dhalaan islaamaa nabiin rabbi alayhi salaatu wassalaam hadiisa haakimitti almar'atu oowra dhalaan tun mataarraa qabi hanga gartee miila irraa gadiitti oowraadhaa jedhi oowraa jechuun handhuraa fi jilba jidduun oowraa jaanii fooni jechuudha dubbiin akkana si galti bakka foonii tana ni beeytaami dubartii jechuun foonii foon lafa kana taa'u jiruuleen hin dhiiftu ayyumaa imra'atin طيبت فمرت بين الرجال فهي زانية كما في سنن أبي داود ألا نتير قوتي دير ولك هذا برات
zinaa goote huma jaamaa jaan warri gamanaa kun dubartiidha moodhiidha warri gamanaa kun laa warra gamanaa kana dhiiraami warri gamanaa dhalaatanatti hin haasawaa fiinji dhalaatanatti haasa'u moogganamamatti hin dubbadhu yoo akkasii beeyte waan hin hanjuu kana fudhadhu yoo akkasii beeyte waan hin hanjuu kana ni fudhadhu amma shaantaa gartee dhalaamma ameerikaarraa doolaara itti guutee shaantaa qullaa sooftii keeyse shaantaa kana keeysa hatira keeyse kana maan sobdu kana kawanni takka keeysa hin jirre kana ol darbaa deemte kana ankanumaa tuna qofalchiisa malee wayi isaani hashaantuma kana laalee gootun nama bombeeku sombaanin soban jaa yaa akhi nama bombeeku sombaanin soban jaa isaan maal ta'an sii malee donkoroon daafka namni ejjennoo qabaatu qabaa bara ejjennoo namni silaa lafa tana irratti irra deeman sii dhalaantu warri isaanii gaariidha diin qabdi namni hunnaatee niin fuudha jaanii gabbaan namni hatira godhatan haraami hatirrisan intala takka guyyaa takka hatira godhatee masjiida dhufu Abi Hureyraadhaan walafaan dhufte akka carraa maa hatirri irraa isan dhawin yaa gabriitii rabbi xayyabat lilmasjid masjiida hatira godhatee dhufte ennaan eegaa jetteen فإني سميت هبي أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول أيما امرأة طيبت لهذا المسجد فلا يقبل الله منها حتى ترجع فتغسل غسلا كغسل الجنابة كما في سنن أبي داود دلا نتيرا ودت مسجد دايت ارجع ربي أبا قاسم النين تجي جال الله يخجو دلا مسجد دايت هتيرا ودت صلاة نسن الرأول فودمنه hamma mana deebitee qaama akka yokkuu abbaa manaati wajjin ciifteetti qaama dhiqattee salaata irra deebitutti salaanni siirraan qeebalamne gurra si jalaw dhageeyse feetu fudhadhu feetu dhiisi Usmaan ittiin gaafatamu osbooti hatirri urgaa waan dheeysarraa maddayooniifi jenne dubartii biraa maddu jira zamana kana nama gammoora yogguu bira qote aboo dhiiranii sobe moorraan kaaya'u dhalaatan irraan kaaye moo wawuma jiru isinurraa dhageeysaniimi akka gartee isii laaltu isii isin godheemi Allahu akbar Allahu akbar subhanallah tiyyanna mootan Allahu akbar jenna gantuma Allahu akbar jeeyin tan Allahu akbar jee malee tun taluma subhanallah irraa jaa subhanallah makka dogongoraa jaaniimi boo subhanallah jaa daraata uno kan yo gartelle kan namarraa gar dhala hatira godhattee deemtu jaarsa siiti bosoon ta'in subhanallah dhala gartee daaba gurraa kaayyattee kamormaa kaayyattee nama biroo mul'iftu subhanallah dhala gartee mataa akka gartee kubbaatti ol martee deemtu subhanallah akkana too hadiisa nasa'ii jira mujallada xumuraa nasa'ii بيما حديث نسيت تقول بيما يوم متى وليه دتن اقعدوا قبدي جدي سنين نسي بيمني خسلني ديرت خجيبو دغر سيفتي جدي سنين نسي زوري تلكاو ماجد متى يقوني بيه دتن جمدوات خليو جلت تشابوفتو القبو متى غم تونتو waan hidhaniinsan ammaas waan xiqqaadhaanidhaan hin guddisan jallaabiyaa mataa muraa haraan jallaabiyaa qallaa uffachuun haraan jallaabiyaa furdaadha uffatan dhalumaami warri gamanaa kun irraan deebi'an maal dhalumaami mee rabbi sodaadhu daaba bitattan san amma jaarsuma keeysan akka inni narra laalee gammaduu uffachuu jirtan mee rabbi sodaadhaa nama agarsiifachuu jirtan meen isin hin jennu jara kanallee hin jennu jara tokko jenya mee eenyu garsiisuu jirtan waan irra diddu kana guyyaa qiyaamaalaan akkana fudhata funya ur dhalaa takkaa dhiitu
gamanaan achi deema daa'inaa seenee bakka sanillee maqaan dha'u fooxaa mudhii hidhattee jirti daamni gurrarra ta'a mormarra ta'a obboliin jedhanii kunis ka fitinaati daa'inaan kun wal nama agarsiisaa bara kana fuloon deebisee dildeen naachuu salaam naachuu nama jechisiisa fuula kanattiin itti deebi'ee jira obboli fooxaa arma gajjirtu tana asii ol baasiin jee yoon arma ol baase namni ni arkaayinaan jetti bar akka namni arkuuf hin bitadhee nagarsiiftee bar akkana gootee mi'an dantaan irraa qaba amma gizee tana isiitan kaas qabdee laal jettee nagarsiif isin walaa yubdiina ziinatahunna illaa libu'uulatihinna bar dhiirti fuudhu jirtu kun haquma qabdii kana baxalaala laalachuu jirti osoo jaartii manaa qabu haqa haa dhalaa daaba agartuu arke haa ta bereedee deemtu arke haa ta mana jirtu tunoo ta daaba isiidhaa warra isaanii kaayyan akka sarraatanyaa jaarsa dur olii ga pilli jedhe sarraatanya bakkaatti sarraatanya alawaadaa keessaa gabbaat ta alattiin inni itti rarra'utunis sanuma namaatii bar abootuun baan hee dhugattuu wallaahi ajaartii namaa rarra'uu jira yaa kafanneeysa waaqa qowanniin si dhokilli si dhawe kanaaf adeemsa shari'aa miizaana shari'aa bultii abbaa mana keeysaniitii wajjiin jiraachuu keeysatti haqa isaa ifirraa eega waan rabbiin abbaa mana keeysaniitiif mullifadhaa je mullifadhaa waan namatti mullisinaa rabbiin isiniin je hin mullisinaa hayyama jaarsaatiin malee bakka takkan deemina qaama keeysaniif tiisa qaama keeysan if eega ulma baha jettanii bakkan fakkaannen dhaqina footoo addaa kaatanii feesbuuk irratti ol hin bahina jaarsa keeysanii wajjiin ol hin yaa'ina aruuzaan baha jettanii akkaataan fakkaan arra aruuza kiyya jettanii huccuu ashaangullitti dhaytanii hin kireeyfatina yaa akhi sanamni kun isinirra dhiira moo dhalaatiitu isinirra wal fakkaate ani dhiira moo dhalaa wal fakkaate dhiirtinii armaa calle kaayyan armaa mataadha gudureeyse akka dhalaatti gamanaa dhiira gamanaa dhalaa dubbii yogguu garii nama dhibdi kanaaf miizaana shari'aa uffata qaamaa keessatti dubartiin eeggachuu qabdan jallaabiyaa kaayyattanii rabbi sodaadha dhiiratti kanan maramtan maa huccuma san firraa gad hin baasi sin harku seete barni mul'ataatee huni yomma gamanat gurbaan tokkoo fi intalti tokko kana ulaatan ol se'en aboo dhiira sanitti jifiiti moo dhala isiniin baanaa warra gamana laala isin namni tokko yoo ol se'en akka keetii kana ijji isin agartu kan malee gosa biroo taan san malee gosa taan itti jifi kanaaf yaa hawwan ummata muslimaa yaa shamarran keenya rabbi sodaannee uffata qaamaa huccuu furdoo kaayyannee qalloo osoo niif hin tahin rifeensa keenya walaa yubdiina ziinatahunna illaa maa zahara minnahaa bareedina qaamaa hin mul'isin waan isiirraa mul'ate yoo ta'e malee ka ummanni jumuhurtootaa ja'an haasawan bakkattiin dhalaarraa ooraan ta'idheessa jennaan shanacha lamaan kanaafi fuula isii tanaa niqaamni immoo waajibaa mitii sunnaadha sunnaa hordofuudhaaf godhachuun ni danda'ama guyyaa gurbaan isiin laalladhaju dirqama niqaaba ofirraa lafa kaa'uu qabdi waan niqaaban ta'e huccuu ofirraa yooniif yaasiyye yaasuu hin qabdu ni dhageessaa gurbee abbaa gaddaafaa bakkattiin dhalaarraa laallatan fuula isiiti warra isaaniin laalan fuula isiin laalan harkuma isii kana laalan yoo kanarra siin gahin kabiroo irra siin gahu intala namaa mataa irraa achi bani gartee naannoon si laalaa jechuun hin ta'u Sufyaan Sawriin ammoo Sufyaan Sawrii rahimahullah akiyyee fatawaa isaa keessatti osoo dhalaan isin quban qabne faa laalladhaafaa jira osoo quban qabne dingatatti maaliif isiin tuniis bar taboosee qushaasha firraana tooytu duubaa qooshaan beeytu maalin beeytu haateeti magaalaa fiddee nama gartee ruuzumaa irraa bilcheessu kana gartee fiddee wadaa kiyya kun armaa ka achi dhaqeeti abootun tanuma fuudhan nyaanni nyaata maallaqaatii bar wadaa kiyya
nyaanni san nyaata maallaqaan godhame dingata dhalaalaa wanni ummanni olamaan dura dabre jaaniif kanala guyyaa sargii dubbiin ni fitina taate gurraattu matanaa diimatee dhufa guyyaa sargii kun warma taanii mimee sirrii mini kijibde naanaa jaani wanni nama diimeessuta kan jirtu onolaa dhibbarraa dhibbanni jirti jaa uumaa rabbiin isin uume amma sayatamumaan dubbadhee tamdi nyaarri ijaani bitamaa taakka qeensini bitamaa laama naannoon achi duwwaani bitamtii sadii ilkeen walleeni maraatte walii hidhaaliidhan akkanatti meetam dubbadhee tamaadhiif nyaarri ni qorame ilkeen ni qoramte qeensi harkaa kun magaalaa bitamee ni gabaabbate jetteetti suuyitee deemtiin wannummaan ijatana keessatti isiin akka qalamee kuultee deemtu waa dhibbota akka nige yogguu isiin achi as baate an buutii takkaa qalamee as bee malee waan amanatti hin fakkaattoon isan jinnii godaa baate fakkaatan waxiqqumallee maa rabbiin sodaan waxiqquma maa rabbiin sodaan maallaqa sanirraa gaafatamtaa bari hin jiruu boo wanni ani ijoo kun nyaara kana gubbaa sa'anii kun warra akhiraan na gubbaa qabdaan anii kun warra akhiraa moo warra durattiin nyaara kana gubbaa uu hahuulamu habbaa sadii moo meeqa harma jalaan sadii moo afuri meeqa waan akka firaashaa takkaan kakkana gootan ka alaa usmaanii barkasi duree joqon shawwaddee biraa deemta yoo si shawwade malee kun hin shawwaddu quba qabaan kana baantaami si shawwade malee shawwaddee biraan deem waan akka firaashaatiin takkas gootan sammee abbaa mee afuriimi shanii wujaan akkanaa jira kuno moo isin waan kana qubani qabdani quban qabdani anaatiitu warra teknooloojiiti garte kanaaf rabbi sodaadhaa waan kana dhiisa hidhiif hin diimeysina inna ashadda annaasi adaaban yawma alqiyaamati alladhiina yudaahuuna bikhalqi illah irra jabaan namaa guyyaa qiyaamaa eenyu jennaan warra uumaa rabbii waa fakkeessu jaan hatu gurraattii ta'e godhee rabbii sii uume guyyaa keessaa if diimeysin wanni san dhukkubaa beek wanni ati gootu san dhukkubu kanaaf wanni silaa na afaan jiru waan jiruu diimi ani namni diin beeku namni diin yogguu barate yoo dogongorellee dogongorri isaa waa xiqqo dhiirti wanni alaggayyaa ta'eef bakkattii silaatti tolfatan dhiiftaniit hara biroo gartee deemtanii tolfachuu jirtan miizaana quraanaa eeggadhaa miizaana hadiisaa eeggadhaa abbaa mana kiyyaatiif shari'aan akkam ta'e naan jedhu ija abbaa mana keeysanii mana keeysa dhoorka ifumaa gabbaaftanii alatti jaarsi kiyyee fi mormalla haareetti rabshaan addaa mana keeysaa kaate dhiiraa fedhi qabaa haa deemee laallatuu haa eegaatti dhoorkuu dhabde boo akkanuma mookami dhiirti akkanumaami woomaan an ja'u tanaa isini jira haa kunoo eeja allah rabbii isin haa qajeeli isinillee boo rabbii isin haa qajeeli nuundinuu waa akkan qaqqabnu qaallittiitiitu ijji wati qasho bolooqa badaballitti jaarsi jennaani innini wati qoyogguu deemu wati qokkana okkolaa miilaa cabaadha hay warri mana kana keessa jirtu hundinuu waa akkan qaqqabuu jetteen hay warri mana kana keessa jiru hundi waa akkan qaqqabuu kanaaf gorsi keenya ka'arraa ajandaan keenya lizaamu sunnati wal kitaab hadiisaa quraana lazzamnee qabannee deemu tokkoffaa irratti immoo hara barnootaa gakka'u hara barnootaa manaaboo an wanni niin armarra baay'ilama isinii seen akka biyya tanaatti akka oromiyaatti akka naannoo walumaa galatti ummata islaamaatiif hanga rabbiin kiyya naa laaffisee na dandeessisetti masjiida jiramu hundatti naannoo masjiidan ganda hundi irraa owwaatanitti bakkattii sanitti akka nama qaraasisu namni isaan qaraasisu baratoota shamarraniitiif baratoota gartee qeyroo shabaabaatiif warroota guyyaa dukkaana keessa oolee baajaa jala oolee akaafii jala oolee akka nama tokkootti amaanaa isiniif niin seenaa yoon namuma qara'u arkan mee isin akkam jettan kanarratti allahu akbar
bakkuma jirtanirraa akka naannoo Harariitti naannoo Hararii aanaa sagal imoomee baadiyyaa keessa 3 jira magaalaa keessa hanga kana miila kiyyaan keessa deemee masjiidan namni qaraasisu hin